timwagombye no kugira uruhare rwo guteza akavuyo rwo kumwamagana ngo turakwamaganye ngo kuratwica tudateza akavuyo nubwo twebwe ariko umenye ko hari bene wacu bariyo bari muri Kongo ndabagarura mu mateka kubera ko mwanciyemo mu murongo w'ivyo nabasobanuriraga mwebwe b'amadubu ndetse n'abaha badukurikira kubera kutamenya rero mutaza mushaka ngo babasobanurire mushamata ibintu byose mukabikubita kuri Gisekedi ngo ko aratwica Gisekedi yaje asanga zino ntambara zihari ariko tuzari zikomeye vubo nyine kubera kandi mumbye ngo mwahunza atarajya ku butegetsi nukuvuga ko icyo gihe n'ubundi mwarafa n'ubundi inka zanyu zaricwaga cyane rero mu mateka aba bantu bazanye intambara muri Kongo batumye abanyamurenge bahunga igihugu cyabo nibo bagiye babatera izi ngaruka zose mufite kugeza ubu nyine Gisekedi yagiyeho dufite abantu babica abanyamurenge ari Red Tabara muzi uko yaje Red Tabara ni abarundi b'abatutsi bagerageje gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi birabananira bahungira mu Rwanda bahungiye mu Rwanda ari bake umubare ukomeza kwiyongera bava mu Rwanda bashigikiwe basubira muri Kongo kugira ngo bazabone inzira basubiza mu Burundi bamaze kugerayo rero ntibumvikanye n'abanyamurenge bamwe bariyo abo mwita ngo na sinzi ni bari batwirwaniye ofete ariko nabo bakoranye n'abandi ba mayimayi abanyamoko bakeya batari bose muri icyo gihugu cya Kongo batangira kuzaza bibi inka z'abanyamurenge barazirya batangira kwica n'abanyamurenge ndetse bamwe bakabavana mu zabo Red Tabara imaze gusenyera abantu b'abanyamurenge benshi bashoboka abanyamurenge barayirwanya nico gihe haje ingabo z'u Burundi ziza gufatikanya na batwirwaneho bari bamaze kumenya ko Red Tabara ari kwica inka zabo ari iri kwica abaturage abo batwirwaneho rero bari basanzwe bafite icyo bita ngo no kwirwanaho birwanagaho barwanya Red Tabara kubera ko hari amaze kuboneka imbaraga z'abasirikare b'u Burundi barwanyije Red Tabara iracika muri kariya karere k'imisozi miremire icyo gihe ihitisha hehe muri AFC ijya kwiyunga na AFC ntiyasubiye mu Rwanda ntiyasubiye ni Burundi nibwo hari havutse iki kintu cya AFC muzamumva ari byo babo madubo muzamumwiyita ngo muri amadubo aba bantu rero ba Red Tabara bamaze kunanirwa n'intambara bari barimo yo kwica no gusakura no gusenyera bari abantu bahise biyunga na AFC noneho batangira kurwanya leta ku mugaragaro baba biyunze n'abahoze ari twirwaneho bari abasivili barwanaga ku babyeyi kugira ngo inka zitanyagwa kugira ngo abaturage baticwa noneho imaze kubona ko bafite imbaraga ahari wenda AFC yoba batura mu byo batekerezaga bafite batangaza ko batakiri twirwaneho ahubwo babaye AFC M23 kandi AFC M23 muri leta yari ifashwe nk'abanzi ba Kongo bayiteye baharayirwana uko kuvuga rero ngo tukiri twirwane twebwe tubaye AFC M23 bari bahise bahinduka abanzi burundu ba leta kuko leta yari ibafashe nka twirwaneho abaturage bahabirwanyaho ariko kuva bamaze kwivuga bakavuga ngo twebwe ntitukiri twirwaneho gusa ahubwo twebwe turi AFC kandi AFC yari ishigikiwe n'ingabo z'ibihugu z'abaturanyi icyo gihe rero leta yahise bafatira hamwe nk'abanzi b'igihugu kuko mwenyine mwabyivugiye mwavuze ngo ntitukiri twirwaneho tubaye AFC M23 tubaye amadubu turi bamwe icyo gihe rero mumaze kuvuga ngo muri bamwe mwahise muhinduka abanzi b'igihugu niyo mpamvu rero muza muvuga ngo leta n'umwanzi wacu kandi leta nayo nyine bafashe nk'abanzi b'igihugu kuko leta ifite uburenganzira bubarasa kubera ko muri abanzi b'igihugu uko rero kuvuga ngo muri amadubu biri muri ayo mateka mutari muzi mwebwe b'abagore muba mu bikoni muba muhamuteka mutaza gukurikira aya mateka ahubwo mugakomeza gushusha ubugamba gusa ngo turi amadubu kubera ko mutazi idubu ryavuye uwari twirwaneho warivuze ngo tuzarwana nk'idubu yavugaga ashaka kwerekera aganisha ku bantu bahawe babarimbura baba bamarira imitungo arakoresha iryo terme yo kuvuga ngo twebwe tuzirwanaho nk'amadubu tuzirwanaho tudasubira inyuma gose amaze kuva mu mubiri
abamusimbuye ntibakomeje kuvuga ngo twirwaneho bahise bavuga ngo twebwe turi MRDP twebwe turi AFC M23 turamamaje tugiye kuba bariya kandi bariya rero deja leta yari yatangiye kurwana nabo nk'abantu b'inyeshyamba uko rero kutamenya niyo mpamvu rero muza mukomeza kuvuga n'ibyo mutazi ndatekereza ko amateka makeya kuri AFC MRDP twirwaneho mubashe kugira icyo mwumva twacumvise ariko ntituri inyeshyamba rwose turi inyeshyamba twebwe twirwana ariko ntituri inyeshyamba uko leta yose yabigenza ariko ntituri inyeshyamba nuko kutabimenya iyo mutamenya ibyo musanga mwiyise icyo mutari cyo kubera kutamenya ariko mubashe gushaka gusobanuza tukabasobanurira n'undi akabasobanurira iyo babwira imvo n'imvano n'amateka y'izi ntambara nibwo murushaho kuzumva none mwebwe bino biri kubera iwacu bano bana bari gupfa buri munsi mwebwe tibibabaje kubera ko babafereri ya ruguru turababaye cyane kubera ko iri hari papa na mama mukuru niyari baramubaje niho bari mu mirembwe wowe uranabizi cyane nubuzwa n'iki kubabara inka za data zanyazwe birambabaje none se hano bisengera ikibazo kivuga gutya niki cyotuma biriya bihagarara twokora iki kugira ngo biriya bihagarare naho kubabazwa n'abaye bapfa si bari umuntu bacu se n'abakuru bacu tubabajwe n'ibihaye biba ariko kubera iki biba kubera iki tutohagarika ziriya mfu kuko nyine mwebwe mutohaguruka ngo tuje kwigwanaho ikibazo cya kabiri nkubaza hano kuki mudakorana n'abandi hagati mu misanzu mu gutabara k'ibyo bintu kuki mudakorana n'abandi kandi uvuze neza yuko aho ngaho urabizi neza ko muri iriya misozi y'iwacu harimo ababyeyi kwigaragambya timwigaragambya murakoze mufite ibibazo byinshi kandi mukeneye semineri n'abandi nabo barabikeneye kugira ngo bibafashe basobanukirwe muze mureka murashobora kuzisanga mu kaga kubera kutabimenya tubabajwe n'ibihaye bibahariye kandi ibihaye bibahariya ntibyatewe natwe nk'abanyamurenge bari hanze ntibyatewe n'abari mu gihugu byatewe n'abandi bashaka buriya butaka musanzwemo kubera impamvu za politiki byatewe nanone n'aho n'ibyo bihugu by'ibituranyi ku mpamvu z'amateka y'ubutaka bareklama batekereza ko ibihugu mbere y'ubukoroni byakase imipaka nabi kubera kutamenya ibyo ntimuzamumenya ayo mateka ariko ibyo byose bizingiye muri ibyo bintu icya kabiri ku cyo warubashije kijyanye n'imisanzu biragoye ko nugusubiza icyo kibazo ngo unyurwe nacyo Hello guys, mumeze neza kibisanzwe nanje meze neza ku mazina banyita Kinora Angelique kaba nkorera ku kinyamakuru cyitwa Maina Official karibu mugenzi wanje. Hello guys, amazina ni Jani bisanzwe nkorera ku kinyamakuru cyitwa Maina Official. Nibisanzwe rero twaje mu yindi shusho idasanzwe murabona hano turi kumwe n'umutumirwa udasanzwe dufite ibitabo twateguye mutera agatebe muze mwumve hano hari amakuru ashushe y'umuriro abakiri mu rujijo barasobanukiwe uwo munsi tuje gusobanukirwa utuntu tumwe n'utundi twagiye twibazaho bimwe na bimwe tuba twumva bimwe tuzatumenya ngo ni ibiki tusobanukirwa tukaza tugendera mu kigare gusa ariko uyu munsi nk'uko mubibona hano turi kumwe n'umutumirwa wacu mukuru ni umupapa abenshi baramuzi hano mu Muhana hari n'abatamuzi ariko nk'umuco wacu w'ikinyamurenge twamuha umwanya akivuga akibwira abantu bakabasha kumumenya batamuzi. Yego murakoze cyane umwanya n'uwawe mutumirwa wacu. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri channel yanyu twishimiye kubana namwe kuri channel yanyu bifuze ko tubana mu biganiro mwateguye cyane twabitabye rero ariko sinibuka channel yanyu ko mwavuze uko Maina Official ndizera ko njyewe ntari Maina ariko byari byose
uri umutumirwa yego ariko nuba mayina ibyo ari byo byose uri umutumirwa bo sinzi niba ari abamayina gusa ari abamayina gusa wenda mubiyegereza nanjye bamayina abandi mubiyegereza niba ariko byitwa sinzi ibyo byamayina biyegereza ndabiyegereza abantu bose inshuti zanyu zicano abakurikira icano turabiyegereje mu kiganiro tugiye gukora mwifuje ko tuganira abakunzi banyu ni benshi cyane mukore share like comment kugira ngo byibuze n'ibyo mutasobanukiwe tuzabashe kubasobanurira comment dene n'ubutaha tuzagende tufatikanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa no gusobanura iby'iki kiganiro tugiye gukorana n'abazajya kurikira hanyuma nabo turabiyegereje kugira ngo tuzakomeze tubane mu bindi biganiro bizakurikira murakoze amazina ntabwo yavuze amazina ngira ngo simbizi wenda nibwo bwa mbere tubanye namwe muri ibi biganiro gira to kuri Mayina official tibakuzi bakuzi ba Mayina official je ku mazina nitwa Fiston Ndumunyamurenge umupapa se cyangwa Rengaraga yanduwatse nk'uko rero mubyumvise umupapa yarabivuze ngo yubatse njyewe ndamuzi ariko abatamuzi yaribwiye ku burambuye rero ahangaha dufite ibibazo turi bumubaze ni umupapa mubona twagiye dukurikirana imbuga nkoranyambaga agenda akoresha usanga ni akagara gakomeye ni akagara twifuje kumutumira hano twandikira utubazo tungana hano tugomba kumubaza twibazaho ni akagara kandi ni umunyamurenge nk'uko yabivuze natwe turi batwirwanaho kandi turi abanyamurenge kuko nawe ari umunyamurenge rero umutumirwa wacu ndumva twahita twinjira mu kiganiro tugiye kwinjira mu kiganiro bisanzwe rero ngewe ikintu cya mbere numva nakubaza hano nanditse ndashaka udusobanurire muri make udusobanurire uko ubyumva akagara ni iki akagara muri make ni iki so murakoze cyane kuri icyo kibazo gusa uravuze ngo ndakagara sinzi wenda n'iryo mumbatije bitewe n'ibihari bitewe n'ibihe bihari hari abantu bita abandi ngo ni akagara abandi bakabita ayandi mazina nzamzumva ngo bamwe ni akagara abandi ngo ni ibifobagane ayo mazina arahari ariko sinzi impamvu sinzi ababibise ariko ndatekereza ko akagara n'ibifobagane ni 2 itandukanye wenda bamwe bashyigikiye leta abandi badashyigikiye leta cyane so mu magambo make abantu badashyigikiye leta bashyigikiye AFC M23 twirwaneho ni ibifobagane twe turi twirwaneho narivuze navuze ngo ni AFC M23 twirwaneho nibyo bifobagane hanyuma akagara zero context y'ibyo muhamumva n'ibyo muhamumbaza nabashyigikiye umurongo wa leta n'abakunzi ba leta n'abashaka n'abapatriote n'abantu bakunda leta bashaka gukorera mu ruhande rwa leta so abo nibo bita akagara rero ntekereza ko muri iyo context mwari mubajije akagara nabo ngabo bashyigikiye imiyoborere ya leta bashyigikiye leta bafite patriotisme yo gukunda igihugu mu buryo butanyuze mu nzira yo kurwara imirwano so abo ngabo nibo kagara abo bifobagane rero nabo bahise inzira yo kurwara none nk'uko urabisobanuye uravuga ngo wenda ngo akagara ni amazina abantu bagiye bita abantu ni abantu bashyigikiye leta uvuga ko bino bifobagane bita ibifobagane ni twe twirwaneho rero bashyigikiye AFC none se njye hano mfite ikibazo kivuga gutya ko muri aba bantu bashyigikiye leta ni iki kubera iki mushyigikiye leta kandi muzi yuko leta ari itadukeneye muri kiriya gihugu ni ukubera iki mudashaka kuba hamwe n'abandi urakoze ibyo bibazo mukunda kubyibaza cyane n'abandi bakunda kubyibaza ariko ni ikibazo cy'amafuti ni ikibazo cyo gutekereza bukeya mwebwe mushyigikiye leta ntimuvuga ngo mushyigikiye leta muhamwirwanya mwebwe mwafashe imbunda sinzi wenda muri amadubu namwe ibyo ari turi amadubu rwose buzuye
ndumva nicaranye ngo dushigikiye leta ngo twatuyirwanya. ndumva ubu biragoye kuba nicaranye n'amadubukazi ariko ibyo ari byose ndatekereza ko tutarwaniramo hano aba yatitwa Rwanda yo impamvu mwebwe muvuze ngo muri amadubu kandi ngo leta nta cyiza muha muyibonamo mwebwe muri bifobagane kubera ko mwahisemo inzira yo kurwana kandi umuntu wahisemo inzira yo kurwana ni umwanzi w'igihugu. Umuntu wese ufashe imbunda akarwana n'umusirikare wa leta akamurasa agatera umupaka akava ku mupaka w'igihugu agambiriye kugera ku mupaka w'ikindi gihugu aho kirangirira ni umwanzi w'igihugu kubera ko uwo muntu wafashe imbunda kugira ngo arwanye leta yahereye ku mupaka ko arasenya amazu, ko arasenya ibigo bya gisirikare, ko arasenya amashuri, impunzi abantu ko barahunga aho bari batuye, ko arangiza ibikorwa by'iterambere ry'igihugu kugira ngo akureyo inzego zose zigize leta zayokorana na leta ziyobowe na leta. Ni ukuvuga ko igifobagane cyangwa se twirwano cyangwa se AFC M23 ni abantu bafite umurongo kuva ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda barwanya ibikorwa byose bya leta kugeza bakuyeho regime ihari. Rero umuntu wese wafashe imbunda atari umusirikare mu mategeko n'umwanzi w'igihugu. Uyanje aho ntabyumva muraza kubyumva yareka natwe hano tubanze tukubaza ndacyari murambaza umuntu wese wafashe imbunda adasanzwe ayitunze atarayiherewe uburenganzira na leta akayinjirana mu gihugu aba ari umwanzi wa leta. Iyo rero ubikoze gutyo leta ifite uburenganzira bwo kukurasa kuko uri umwanzi winjiye mu buryo butemewe n'amategeko. Ubaye ushaka imbunda muri leta uwo kwinjira igisirikare cya leta ugatozwa bakaguha imbunda ukaba umusirikare, izo udashima mu gisirikare ukazabivuga uri mu gisirikare, ariko igihe wafashe imbunda uri umusivili witwa umurebere. Kandi iyo leta wowe uvuga itatwemera nk'abana b'igihugu. none naje aho narishaka kumubaza none se umujura yo kwinjirana mu nzu yawe hano wicaye mu nzu yawe umujura araje arakwinjirana wotegereza ngo baze kugufasha cyangwa uragwana urwanya wa mujura kumusohora? Timumva ko mwamwisubiza iyo umuntu umujura ni umujura leta ishaka kutwirukana mu gihugu. Turaza kumvikana niba ubonye umujura yinjiye mu nzu yawe mu nzu yawe harimo amasahani n'ibitanda n'intebe n'ibindi bintu, niba umuntu avuye hanze akinjira mu nzu yawe uwo winjiye niwo mujura. Tubigaruke mu gihugu, umuntu winjiye mu gihugu afite imbunda yinjiye mu nzu y'abandi, uyu muntu si umujura kuko yinjiye mu nzu y'abandi, avuye hanze y'inzu yinjiye mu nzu y'abandi, uwinjiye niwo mujura. AFC M23 twirwaneho yinjiye muri Kongo avuye hanze ya Kongo, ni ukuvuga ko uyu muntu ni umujura. None se bavuye hanze ya Kongo gute kandi twese turi abakongomani? Mureke gusakuzaga muri amadubu muzamutera hejuru mudashaka gusobanura. Yabajije ikibazo cyiza yavuze ngo se umuntu uvuye hanze akagutera mu nzu yawe mureka kwirwanaho uwo kwirwanaho. Ndamubaza nese uyu uvuye hanze ninde? Ati ni umujura. Tugaruke mu gihugu cya Kongo, umuntu winjiye muri Kongo avuye hanze ya Kongo yitwa umujura. Nyirizo agomba kumurwanya, agomba no kumufata bashaka bakamushyira hanze hano muzamubibona bakamutwika. Leta ifite uburenganzira bwo gufata uyu muntu winjiye muri Kongo afite imbunda nk'umujura bakamutwika. Icyo ndagisubije. Ikibazo cya mbere warubajije ngo niki cyiza cya leta twebwe tuhaye tubona, sinzi uko wari ukibajije. Niki cyiza cya leta ngo leta ntibita abana bayo, twita abana b'igihugu. Nacyumvise ikindi wowe uvuze ngo reka dusubize icyo, reka mbanze usubize icyo. Ibibazo ni byinshi ndabizi ko mufite ibibazo byinshi n'abandi bari kuri kamera muramwe mutubarize k'ibyo muhaye mwibaza. Nta na rimwe leta yigeze ibanga ko mutari abaturage bayo. Nta na rimwe umukuru w'igihugu perezida wa Kongo Tshisekedi aza avuga ngo abanyamurenge ni abakongomani, aza abivuga muza mubyumva kandi mu by'ukuri namwe murabizi ko muri abakongomani. Niba hari umubyeyi wobyara abana batanu akavuga ngo wowe nturi uwanje, uwo ntabwo aba ari umubyeyi. Ariko kubera ko perezida yatowe agatorwa n'abanyamurenge n'abandi n'andi moko, yaravuze ngo aba bantoye bose ni abana b'igihugu. Ahubwo se iri jambo ryo kuvuga ngo ntadufata nk'abene igihugu bivahe?
hanyuma tukabona gusubira inyuma ese aba bahaye bavuga ngo ntibabashaka mu gihugu iyi polemique aya magambo avahe ayababwira ngo mwebwe ntimuri abenegihugu avahe kuko ndakubwira ngo perezida azavuga ngo mwebwe muri abakongomani muri abanyamurenge muri abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyamurenge n'abandi bayobozi bose barabizi n'amateka arabivuga ko muri abakongomani kandi batabyemera ko turi abakongomani ntawe utabyemera ahubwo mwebwe nimwe mutabyemera kubera ko kandi twebwe twigwa no kugira ngo abakongomani bandimo nibo ntibemera ko twebwe turi abakongomani bavuga ko turi abanyarwanda tutari abakongomani nobabaza muri mwebwe mwahuza igihugu nta bantu bari muri mwebwe bavuga ngo bo baratashe mu Rwanda uyu muntu uvuga ngo yaratashe mu Rwanda ari umunyamurenge ngo iwabo n'uyu Rwanda ngo wewe ni umunyarwanda kandi tumuzi ko ari umunyamurenge uyu muntu muri Kongo bamufashe nk'iki bamufashe nk'umunyamurenge ari mu Rwanda cyangwa se ari mu Buganda ni impunzi y'umunyamurenge ni impunzi y'umunyamurenge kuko turi hano turi impunzi none wohunga uri umukongomani igihugu wahungiyemo ukavuga ngo ntabwo ukiri umukongomani nturukiri umunyamurenge ngo uri umugande cyangwa umunyarwanda aho uba wadanganyitse ariko niba nyine mwantumye kugira ngo mbasobanurire muri mwebwe rero harimo bamwe bahaye babwira abakongomani ngo twaratashe twebwe i Rwanda twaratashe twebwe turi abanyarwanda papa n'umunyarwanda sogokuru n'umunyarwanda kandi mumuzi nk'umunyamurenge ukomoka mu mirara mugira ntibumva ko abakongomani nabo batangiye kukwibazaho ese ko twari duturanye tuzi ko uri umunyamurenge ubu umunsi wenyine mu kanwa kawe ukaba uvuze ngo uri umunyarwanda waratashe cyangwa uri umugande waratashe tiwemeje n'ibyo ntuhuje n'ibyo abakongomani bamwe muri bo bakwita yego kuko ibyo wavuze wahakanye uwuriwe nubagarura mu mateka dufite amateka yihariye nk'abanyamurenge twisanze turi abanyamurenge ubutaka bwa Kongo bwaje budusanga dutuye muri Kongo turi abanyamurenge aba bazanye ibi bitekerezo bidutandukanye n'abanyamoko bitubwira ngo twebwe ntituri abakongomani nibo bazanye amacakubiri mu bandi bakongomani duturanye barababwira ngo aba mu bana sabe n'igihugu bakabagarura mu mateka babwira ngo mbere y'uko ubukoroni buba hano mutuye hari muri Kongo hari mu Rwanda kubera izo mpamvu rero aba sabanyu icya kabiri murabona ko aba muturanye bavuga ururimi nk'urwacu twebwe kandi twebwe turi abanyarwanda turi abanyankore tuvuga ururimi rumwe aba mutavuga ururimi rumwe bakomoka iwacu ni abacu baje inaha ngaha igihe cya mbere cy'ubukoroni ariko ari abacu mu mitekerereze y'abakongomani boroheje batazi amateka kubera impamvu z'ubutegetsi kubera impamvu z'inyungu batangiye kudufata nk'abantu batarabene igihugu ariko kuva kera ingoma zose zabaye kuva igihe cya Mobutu kuko n'igihe cyo gihe jyewe navukiye batubaraga nk'abakongomani kuko njye navutse nsanga data papa agira ibyangombwa by'ukongomani kandi ari umukongomani ayo mateka rero abantu batazi ayo mateka madubu mwebwe mutazi ahera aho ngaho kure ku bantu baremye amacakubiri mu banyamahanga kugira ngo batwange batwerekane mu bandi banyamahanga kuko twebwe tutarabene igihugu no kuvuga ngo twebwe twigwaneho nitwe twaremye amacakubiri hanyuma muri twebwe tugiramo izindi elema cyangwa se abandi bantu bashigikira ibi bitekerezo by'abatubwira ko dufitanye isano dutangira kwisanisha nabo bavuye mu kindi gihugu kubera ko tuvuga ururimi rumwe dufite imico yenda gusa dufite n'imiterere isa noneho natwe kubera ko igihugu cyacu twari tumaze kukirambirwa ndavuga igihe cya Mobutu abantu bari bamaze kurambirwa ubutegetsi bwa Mobutu igihe haje ubwo buryo n'abo bantu duhuje ururimi dufitanye imico ishaka kwegerana batubwira ko ubutegetsi turambiwe butadushaka biba ngombwa ko batwinjizamo politiki kugira ngo tubafashe dukureho ubutegetsi bihuraga nuko ubutegetsi abaturage bose b'abanyekongo bari baburambiwe aba banyamurenge bajoyininga icyo gisirikare cyari kivuye mu Rwanda batera Kongo bakuraho ubutegetsi bwa Mobutu bashyiraho ubutegetsi bwa Kabila bamaze gukuraho ubutegetsi bwa Kabila abaturage bose bariruhutsa kuko bari barambiwe ingoma ya Mobutu haje kujaho ubutegetsi rero bwa Kabila ubutegetsi bwa Kabila bumaze kujaho
hari icyo bwakoze hari icyo bwubatse ni amateka maremare wenda mwebwe ntimuyazi ariko Kabila niwe wavuze ngo abanyarwanda baje muri Kongo bateye igihugu cya Kongo badufashije gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu basubira iwabo abanyarwanda basubiye iwabo basubirana n'abandi banyamurenge benshi nicyo gihe mwumvise Zura yasenyutse nicyo gihe mwagiye mubona za Minembwe za Rurambo abantu benshi bama bava muri Kongo baja mu Rwanda bagiye mu Rwanda kubera izihe mpamvu bagiye mu Rwanda kubera ko mu Rwanda hari hatangiye kuboneka imirimo kandi hamaze kuboneka umutekano none bakagira ubwoba bw'izi nterahamwe zari zarahunze mu Rwanda ziri muri Kongo nazo zahunganye ibitekerezo bivuga ngo aba banyamurenge aya moko aba batutsi bari muri bamwe batabaye u Rwanda mu kudukura mu Rwanda noneho batangira kugira iyo mitekerereze nabo itariyo yo kumva ko abanyamurenge baba baragize uruhare mu ntambara noneho n'abakongomani bandi batangira kudusanisha n'abanyarwanda twebwe abanyamurenge bamwe muri bo batangira kugira iyo myumvire mibi ifuye yo kumva ko tutakiri abakongomani ahubwo turi abanyarwanda izo ntambara nayo macakubiri yamatangira kurema umwuka mubi mu banyamahanga bituma batangira kutwanga batwita abanyarwanda kubera ko natwe twaresaga n'abamaze kuba impunzi zivuye mu gihugu cya Kongo umubare munini wa mutoroka uja mu Rwanda ndetse u Rwanda rwanafashije abakongomani benshi b'abanyamurenge kuva muri Kongo nk'abantu babaga muri Zura barabategeye imodoka n'indege bisaga Kalemi bamwe bakukuma nta muntu n'umwe wigeze asigarayo urumva ko bakuweyo n'iki n'abo banyarwanda bababwira ngo dutahe mwebwe mujyi wacu kuko mwebwe muri abatutsi bene wacu abanyamurenge bagenda gutyo bisanga mu Rwanda gutyo bisanga mu buhunzi muri ubwo buryo ariko abandi batashatse kujya mu Rwanda nibo bazamutse imisozi abandi baje i Burundi nyuma y'izo ntambara zose zagiye ziba zo gukuraho Mobutu haje ku zindi ikuraho Kabila kubera ko ari byo atari ayo ni amateka wenda umuntu yogenda ababwira ariko ntubaniga n'ijambo mwobaza mukabariza n'abakozi ukiraho hagati aho ngaho mubaza wavuze ngo Perezida Gisegeti atwemera nk'abakongomani none njyewe nkubaza aho ngaho iyi ntambara kirakora iki muri kiriya gihugu nimba twemera nk'abakongomani ubwoko bwacu bw'abanyamurenge karatwicira iki ko burapfira iki ko afite ubushobozi bwo guhagarika zino ntambara kubona ari amoko abiri ahanganye muri kiriya gihugu ni ukubera iki atahagarika ino ntambara adukwishije imishwaro amahanga n'abagisiga akarica abana akica n'ababyeyi murakoze cyane kuri ibyo bibazo mwamubaza ndabona ko mufite amatsiko yo kumenya ibintu byinshi ariko kubera ko mutazi amateka y'ibyabereye hariya niyo mpamvu mwamushamura ibibazo ariko byabasabaga kugira ngo mubanze mumenye aya mateka n'abadamu muyamenye kuvuga ngo Gisekedi ko arabica ni ukubaza wowe wahunze ryari umaze imyaka ingahe uhunze yewe muri iki gihugu amaze imyaka 8 umaze imyaka 8 umaze imyaka ingahe uvuye muri Kongo maze imyaka igera muri 20 umaze imyaka 20 uhunze wowe umaze imyaka ingahe uvuye muri Kongo 16 umaze imyaka 16 uvuye muri Kongo timutekereza ko ibyo muhaye muvuga ari kutamenya ese iyo myaka 20 umaze uhunze icyo gihe Gisekedi ni wari uyoboye oya wowe iyo myaka 16 umaze uhunze Gisekedi ni wowe wari uyoboye oya kuva uhunze muri Kongo hajya abaperezida bangahe babiri ni Kabila ni ukuvuga ko ashobora kuba waravuyeyo ari Kabila pere Kabila ise wa Kabila nicyo gihe wahunze ni ukuvuga ko warahunze hari Kabila havaho Kabila hajyaho Kabila umwana Kabila fils avaho ubu nyine hari Gisekedi none wowe uravuze ngo Gisekedi ko arabica kandi wowe wahunze mbere yuko Gisekedi anaba perezida wumva ko ibyo uhaye muvuga ari ibinyoma reka nkugarure mu mateka rero Gisekedi yagiye ejo bundi kandi yagiye asimbuye Kabila kandi Kabila niwe wasimbuye se ku ngoma kandi Kabila gusimbura se ku ngoma yamusimbuyeho n'ubundi hari abanyamurenge bahunze kandi aba bahunze bafite ababakuye mu gihugu cyabo aba babakuye mu gihugu cyabo nibo bateye Kongo bafata bano bantu bafata mwebwe barabahungisha babajyana mu Rwanda abandi babajyana mu Uganda abandi bajya mu Burundi uyu wateye iyi ntambara cyagiye wahunze ntabwo ari Gisekedi
n'uyu muntu uza winjira muri Kongo buri gihe gutera akavuyo muri Kongo, kuzana urwangano muri Kongo, kuza kuvurunganya imitegekere n'imiyoborere ya Kongo. Kubera rero ko ibyo abashaka ari inyungu ziwe, ari inyungu z'amateka, wenda ntinjiyemo cyane. Mwebwe mwisanga mu buvuzi ariko mutazi icyatumye muhava. Niyo mpamvu muza mwibaza ibintu byinshi bimwe bitanafite n'ubusobanuro bwanyu, mutosubonera ibisobanuro ko kuvuga ngo Gisekedi ko arabica kandi mutarahunze ku ngoma yiwe. Icyo muhaye muvuga n'ubuswa. Ikindi cya kabiri, nta ruhare mwagize mu gutora Gisekedi. Wigeze mutora? None ni gute wo kwamagana umuntu utatoye utashize ku butegetsi? Kuko nta masezerano mwagiranye nawe. Ajya kwiyamamaza ntiyavuze ngo nzagukorera iki, nzagukorera iki, nzagukorera iki. Icyo yakoze yiyamamaje mu banyagihugu ba Kongomani. Arababwira ngo nzabakorera iki. Harimo n'abanyamurenge bamutoye kandi abo baramutoye, ariko gatwebwe amajwi yacu ni makeya kurusha y'abakongomani bari hanze. Kubera ko mutagize uruhare mu kumutora. Timwagombye no kugira uruhare rwo guteza akavuyo ko kumwamagana ngo turakwamaganye ngo kuratwica. Tudateza akavuyo. Nubwo twebwe tutari kumenya ko hari bene wacu bariyo bari muri Kongo. Ndabagarura mu mateka kubera ko mwanciyemo mu murongo w'ibyo nabasobanuriraga mwebwe b'amadubu ndetse n'abahaba dukurikira. Kubera kutamenya rero mutaza mushaka ngo babasobanurire. Mushamata ibintu byose mukabikubita kuri Gisekedi ngo ko aratwica. Gisekedi yaje asanga zino ntambara zihari. Ariko tuzara zikomeye vuba nyine. Kubera kandi mumbwiye ngo mwahunze atarajya ku butegetsi, ni ukuvuga ko icyo gihe n'ubundi mwarapfa, n'ubundi inka zanyu zaricwaga cyane. Rero mu mateka aba bantu bazanye intambara muri Kongo batumye abanyamurenge bahunga igihugu cyabo, nibo bagiye babatera izi ngaruka zose mufite. Kugeza ubu nyine Gisekedi yagiyeho dufite abantu babica abanyamurenge ari Red Tabara. Red Tabara muzi uko yaje. Red Tabara ni Abarundi. Ni Abarundi b'Abatutsi bagerageje gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi birabananira, bahungira mu Rwanda. Bahungiye mu Rwanda ari bake, umubare ukomeza kwiyongera. Bava mu Rwanda bashigikiwe basubira muri Kongo kugira ngo bazabone inzira ibasubiza mu Burundi. Bamaze kugerayo rero ntibumvikanye n'abanyamurenge bamwe bari bariyo, abo mwita ngo na sinzi ni bari batwirwaniye ufite, ariko nabo bakoranye n'abandi ba mayimayi abanyamoko bakeya batari bose muri icyo gihugu cya Kongo. Batangira kuzaza biba inka z'abanyamurenge, baraziba barazirya, batangira kwica n'abanyamurenge ndetse bamwe bakabavana mu zabo. Red Tabara imaze gusenyera abantu b'abanyamurenge benshi bashoboka. Abanyamurenge barayirwanya. Nicyo gihe haje ingabo z'u Burundi ziza gufatikanya na batwirwaneho, bari bamaze kumenya ko Red Tabara ari kwica inka zabo, ari iri kwica abaturage. Abo batwirwaneho rero bari basanzwe bafite icyo bita ngo no kwirwanaho. Birwanagaho barwanya Red Tabara. Kubera ko hari amaze kuboneka imbaraga z'abasirikare b'u Burundi, barwanyije Red Tabara iracika muri kariya karere k'imisozi miremire. Icyo gihe ihitisha hehe muri AFC, ijya kwiyunga na AFC. Ntiyasubiye mu Rwanda, ntiyasubiye ni Burundi. Nibwo hari havutse iki kintu cya AFC muzamumva. Ari byo babo madubo muzamumwiyita ngo muri amadubo. Aba bantu rero ba Red Tabara bamaze kunanirwa n'intambara bari barimo yo kwica no gusakura no gusenyera bari abantu, bahise biyunga na AFC. Noneho batangira kurwanya leta ku mugaragaro. Baba biyunze n'abahoze ari twirwaneho. Twirwaneho bari abasivili, barwanaga ku babyeyi kugira ngo inka zitanyagwa, kugira ngo abaturage baticwa. Noneho imaze kubona ko bafite imbaraga, ahari wenda AFC yoba batura mu byo batekerezaga bafite, batangaza ko batakiri twirwaneho ahubwo babaye AFC M23. Kandi AFC M23 muri leta yari ifashwe nk'abanzi ba Kongo bayiteye bahaye Rwanda. Uko kuvuga rero ngo tukiri twirwane twebwe tubaye AFC M23, bari bahise bahinduka abanzi burundu ba leta, kuko leta yari ibafashe nka twirwaneho, abaturage bahabirwanyaho. Ariko kuva bamaze kwivuga bakavuga ngo twebwe ntitukiri twirwaneho gusa, ahubwo twebwe turi AFC. Kandi AFC yari ishyigikiwe n'ingabo z'ibihugu z'abaturanyi. Icyo gihe rero leta yahise bafatira hamwe nk'abanzi b'igihugu,
kuko mwenyine mwabyivugiye mwavuze ngo ntitukiri twirwaneho tubaye AFC M23 tubaye amadubu turi bamwe icyo gihe rero mumaze kuvuga ngo muri bamwe mwahise muhinduka abanzi b'igihugu niyo mpamvu rero muza muvuga ngo leta n'umwanzi wacu kandi leta nayo nyine bafashe nk'abanzi b'igihugu kuko leta ifite uburenganzira bubarasa kubera ko muri abanzi b'igihugu uko rero kuvuga ngo muri amadubu biri muri ayo mateka mutari muzi mwebwe b'abagore muba mu bikoni muba muhamuteka mutaza gukurikira aya mateka ahubwo mugakomeza gushusha ubugamba gusa ngo turi amadubu kubera ko mutazi idubu ryavuye uwari twirwaneho warivuze ngo tuzarwana nk'idubu yavugaga ashaka kwerekera aganisha ku bantu bahawe babarimbura baba babamarira imitungo arakoresha iryo terme yo kuvuga ngo twebwe tuzirwanaho nk'amadubu tuzirwanaho tudasubira inyuma rwose amaze kuva mu mubiri abamusimbuye ntibakomeje kuvuga ngo turi amadubu twirwaneho bahise bavuga ngo twebwe turi MRDP twebwe turi AFC M23 turamamaje tugiye kuba bariya kandi bariya rero deja leta yari yatangiye kurwana nabo nk'abantu b'inyeshyamba uko rero kutamenya niyo mpamvu rero muza mukomeza kuvuga n'ibyo mutazi ndatekereza ko amateka makeya kuri AFC MRDP twirwaneho mubashe kugira icyo mwumva twacumvise ariko ntituri inyeshyamba turi inyeshyamba rwose turi inyeshyamba twebwe twirwana ariko ntituri inyeshyamba twirwanaho uko leta yose yabigenza ariko ntituri inyeshyamba nuko kutabimenya iyo mutamenya ibyo musanga mwiyise icyo mutari cyo kubera kutamenya ariko mubashe gushaka gusobanuza tukabasobanurira n'undi akabasobanurira iyo babwira imvo n'imvano n'amateka y'izi ntambara nibwo murushaho kuzumva none mwebwe bino biri kubera iwacu bano bana bari gupfa buri munsi mwebwe tibibabaje kubera ko baba fereri ya ruguru turababaye cyane kubera ko iriya hari papa na mama mukuru niyari baramubaje niho bari mu mirembwe wowe uranabizi cyane nubuzwa n'iki kubabara inka za data zanyazwe birambabaje none se hano mpise ikibazo kivuga gutya niki cyotuma biriya bihagarara twokora iki kugira ngo biriya bihagarare naho kubabazwa n'abaye bapfa si bari umuntu bacu se n'abakuru bacu tubabajwe n'ibihaye biba ariko kubera iki biba kubera iki tutuhagarika ziriya mfu kuko nyine mwebwe mutohaguruka ngo tuje kwigwanaho ikibazo cya kabiri nkubaza hano ni kuki mudakorana n'abandi hagati mu misanzu mu gutabara k'ibyo bintu kuki mudakorana n'abandi kandi uvuze neza yuko aho ngaho urabizi neza ko muri iriya misozi y'iwacu harimo ababyeyi kwigaragambya timwigaragambya murakoze mufite ibibazo byinshi kandi mukeneye semineri n'abandi nabo barabikeneye kugira ngo bibafashe basobanukirwe muze mureka murashobora kuzisanga mu kaga kubera kutabimenya tubabajwe n'ibihaye bibahariye kandi ibihaye bibahariya ntibyatewe natwe nk'abanyamurenge bari hanze ntibyatewe n'abari mu gihugu byatewe n'abandi bashaka buriya butaka musanzwemo kubera impamvu za politiki byatewe nanone nabo n'ibyo bihugu by'ibituranyi ku mpamvu z'amateka y'ubutaka bareklama batekereza ko ibihugu mbere y'ubukoroni byakase imipaka nabi kubera kutamenya ibyo ntimuzamumenya ayo mateka ariko ibyo byose bizingiye muri ibyo bintu icya kabiri ku cyo wari ubajije kijyanye n'imisanzu biragoye ko nugusubiza icyo kibazo ngo unyurwe naco kucyo usubiza n'abangaba badukurikiye nubabaza ntese iyi misanzu mutanga ni yiki cyangwa se imisanzu mutanga imariye iki abari hariye sibyo turakigusubiza igisubizo ndagifite ndabizi ko iyi misanzu mutanga itasanga ababyeyi itazifasha ababyeyi ijabo gukora
nubibabwira oya bitubwire kubera ko murashobora kuba mutabizi cyangwa Oya, mubizi turabizi. mubyirengagiza tworeka kumenya dutanga buri kwezi niba dutanga imisanzu ntabwo twereka kumenya icyo ikora nubabwire ibyo mbabwira murashobora kutanyurwa nabyo oya turanyurwa nyine. kubera ko nta makuru mufite n'abandi barashobora kuba nta makuru bafite iyi misanzu yaje gute yaje ryari mbere bene wacu bari mu kaga iyi Red Tabara itaratangira kubarasa kubica bene wacu bari mu buzima butari bwiza mu buryo bw'imibereho haje kuza ibitekerezo byo kubafasha hatangiye kuza ibitekerezo byo kubafasha aya mashyirahamwe aravuga ngo mureke turebe ko tuzajya dutanga amafaranga yo gufasha bariya bantu bene wacu basigaye twatangiye kubafasha ndi mu bantu ntekereza ko muranabizi banabikozemo twarayitanze iyo misanzu yaratangwaga ikoherezwa iriya ababyeyi banyu bakayibona cyane ndetse mwazaga mubona n'amavidewo menshi babashima ndetse mukabona n'ibyo mwabahaye byabageze mukanabibona babinyuzaga kuri za kamera cyane icyo gihe twirwaneho yari ihari kandi nabo babenefitingaga kuri ibi twohereje kuko babaga mu baturage babaga mu mihana ibyo biryo barabiryaga ibitaro byari bigikora abana bagiye bakurikira inka bakaraswa barazaga mu bitaro bakabavura ndetse bamwe hari n'inzira bazaga bamanuka i Burundi abandi bakaza mu Rwanda no muri Kenya bakivuzwa icyo gihe imisanzu yatangwaga ababyeyi barayibonaga kandi yabagiriraga akamaro kandi ababyeyi barashimaga ariko byaje guhindukaho AFC M23 nuza MRDP imaze guhindura imikorere itakiri AFC gusa ahubwo yivanze n'andi mashyirahamwe n'andi masosiyasiyo n'andi mashaka badevya umugambi twari dufite wo gufasha ababyeyi babategeka ko imisanzu muzaza muyitanga ariko ikazazinyuzwa mu wundi murongo uwo murongo rero wahindutse musigaye munyuzamo imisanzu iyi misanzu murayitanga ndabizi ko muza muyitanga buri kwezi iyi misanzu rero izihekera muri aba bayibategetse kuyitanga bakababwira ko iyi misanzu yayifasha abana baha barwana ariko rimwe na rimwe kenshi imyaka myinshi imyaka hafi igera muri 5 bakomeje bababwira ngo imisanzu kwira supportinga AFC M23 ariko mwebwe abagore n'abandi basaza n'urubyiruko bakababwira ko iyi misanzu ari yo gutabara ababyeyi kandi n'ubu ijambo mufite mu mitwe n'aba baha badukurikira bafite mu mitwe nuko iyi misanzu iziva hano igatabara ababyeyi ariko uzahamagare so cyangwa nyoko wanyu cyangwa musaza wawe umubaze nese ko tuza dutanga imisanzu buri kwezi hano ukaba muzamutubwira ngo nta munyu mufite nta mavuta mufite nta miti mufite nta myambaro mufite aya mafaranga tuza dutanga buri kwezi na Amerika igatanga amafaranga azajahe yokubwira ngo aya mafaranga ntaza tugeraho tuzatwumva ngo mwayatanze ariko ntaza tugeraho ariko aba bayoboye aba bari hejuru nukuvuga ngo bacamane nibo bayarya imisanzu aba bababwira ngo batange imisanzu baza bayitanga ikaja muri kiriya kintu cya umbrella uriya mutaka mukuru bari aba bayoboye akaba aribo managinga bakayakoresha mu nyungu za politike zirimo gushyigikira iyi mitwe irwanya leta kandi iyi mitwe irwanya leta ni abantu baforuma buri gihe ni abantu bavuye mu mahanga baje kwiga baje kwifatikanya n'aba AFC kugira ngo barwanye leta aba bantu ni bande ni urubyiruko rwanyu muzamubona hano rwavuye mu Bugande rwavuye muri Kenya rwavuye i Burundi bajya muri formation bakajya kwiga nibyo bigori baza babagaburira nibyo bishyimbo baza babagaburira ariko ababyeyi banyu bari mu minembwe nta mafaranga baza babona kuri aya mafaranga bazamutanga ariko nimba zanakora gutyo afite umurimo ukomeye oya nta nubwo agera kuri abo ngabo kuko abo ngabo ni ukubaza nese twirwaneho muzamuvuga ngo muzamufasha hari abandi bashobora kumbaza icyo kibazo ngo se kurahakana gute ko tutaza dufasha twirwaneho ni ukubaza nese twirwaneho muzamubona imyenda bambaye barwana ihuye n'iyo AFC ifite ese ibikoresho bafite barwanisha muzamubona bihuye n'ibyo AFC ifite ese abasirikare ba AFC yo barashwe baza bavurwa kimwe n'abanyu mufite kubera ko ntibavurwa kimwe ntibakora kimwe ntibakorana kimwe kubera ko niyo mpamvu n'ubu nyine mufite abana b'inkomere baryamye mu minembwe babuze ubufasha kandi n'abarwana bari muri twirwano banyu b'abanyamurenge ntibambaye imyambaro ikwiye y'umusirikare uri ku rugamba muzabona bambaye amatreningi
bambaye za boti bambaye imyenda itandukanye itanasa itara y'abasirikare bose. Ibyo ni bigaragaza ko ibyo bababwira mwebwe mutanga imisanzu babahisha iciyo imisanzu ikora. Aba bategeka gutanga iyi misanzu tibababwira icyo bagiye gukoresha iyi misanzu mwebwe bagakomeza bababesha ngo iyi misanzu ngo niyo gutabara abavyeyi. Ndabizi ko nejo muzahita ariko njyewe mfiteyo data mfiteyo mama mfiteyo barumuna baje mfiteyo n'abakuru baje bari muri icyo gisirikare cya twirwaneho kandi ibyo mbabwira ndahamya ko batabibona. None wombwesha iki? Njyewe mfiteyo data z'amakuru wombwira gute ko ibyo mutanga bimugeraho kandi tuvugana buri munsi? Natwe dufite ibihamya by'aba amafaranga azageraho. Aba amafaranga ageraho ariko buri imiryango iratandukanye. Arashobora kubisa afite ubushobozi iwe afite amafaranga isa arayabona iwe yo yabona kubera ko niba agiye wabavandimwe banjye batayabona n'abawe ntibayabona abo bayabona ni bande barayabona. Amakuru dufite nuko ibintu dutanze hano biragenda bigashika. None se tibabivuga n'umuhamya n'amakamera arahari bakamera ibintu tibabivuga bashimira abantu ko batanga umusanzu babonye imyunyu babonye n'amasabune. Reka dukomeze ikiganiro. Niba uvuze ngo ibyo mwohereza baza babibona kubera iki muhora muvuga ngo nta munyu abaturage bafite? Kubera iki muhora muvuga ngo abaturage badafite amavuta badafite imyambaro badafite isabune? Kubera iki mubivuga kandi mwebwe ubwanyu muzi ko mabaye nuko byarazamutse bikora iki? nuko ngo none so umunyu kiro kimwe nimba kigeze ku $100. Hari igihe umunyu yazamutse hari imipaka ifunze $100 kiro guke kikira kuri $100 imyunyu bagera hari hafunze. Amadubu muzamuvugira hejuru ko murabariza bari abavandimwe banyu kandi ko nabasubiza mwebwe bampamagaye mwandumiye mwashatse ko mumbaza ibyo mumbaza nkabasubiza. Ndabizi ko mutanyurwa nabyo ariko ko ndababwira ukuri kw'ibihari. Hariho abasobanukirwa munyurwa kuko ibyo mbahaye mbabwira si ibyo mwari mwiteze mbabwira ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyo muza kuba mwohereza imisanzu ufashe amafaranga ava muri Amerika ugafata amafaranga ava muri Aziya muri Australia muri Canada no muri Kenya no mu Uganda no mu Burundi ahatangwa amafaranga hose iyo muza kandi yose azahurizwa hamwe aya mafaranga iyo aza kuba muyatanga agenewe abavyeyi muba mufite ibitaro muba mufite imihanda muba mufite amavuriro muba mufite ubushobozi bwose budatuma mwongera kutubwira ngo abavyeyi babuze isukari babuze amavuta babuze isabune babuze icyo kwiyorosa. Timwagombye kuba muvuga ayo majambo kubera ko imisanzu mwohereza iri hejuru ku rugero mwebwe mutatekereza. Ndabaha urugero birashoboka ko aho muri mutanga hafi miliyoni zingahe z'amashiringi hano ni muri Kenya birashobora kuba mutanga miliyoni 2 ufashe nava muri Amerika ayo mafaranga akoza umuhanda uva mu Rwanda ukagera mu Minembwe ukubaka amashuri ukubaka n'ibitaro ariko ndagira ngo bakurira inzira ku murimo. Ntabwo iyi misanzu mutanga izija mu bavyeyi banyu. Iyi misanzu mutanga mufite abo muyishigikirisha kandi abo mushigikira muri iyo misanzu nibo leta ifashe nk'abanzi kuko binjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko baza baje guhungabanya umutekano w'igihugu nibo leta ihaye Rwanda nabo abo ngabo ni bande ni AFC M23. So mubazi ibibazo kuko ivyo ngivyo ntimwanyurwa navyo muzabibaza utaha oya bazabitubariza muzobitubariza kuri commentaire. Ikibazo nagiraga nkubaza kuki mudashigikira imyigaragambyo mutugana nta mpamvu yotuma njya kwigaragambya ntacyo njya kwamagana ntacyo ubona kiri kuba ku buryo cyotuma kwigaragambya. Icyo no kwamagana mvuga gitandukanye n'icyo mu kwamagana muvuga ahubwo no bahumurongo wo kwigaragambya kuko kujya kwigaragambya muvuga ngo mwanze Gisekedi mutaramutoye no guporomoka. Icya kabiri mutaramutoye bo icyo ngicyo gifate gutyo mwebwe muri impunzi muzi amategeko agenga impunzi hano muri nta mpunzi yemerewe kwigaragambya nta mpunzi yemerewe kujya muri politike nta mpunzi yemerewe gutabara nta mpunzi yemerewe gusubira mu gihugu yaje ivamo. None mwebwe muri mu bantu bababwira abana banyu ngo batabare ko murabwira abagabo banyu ngo batabare mugashishikariza abandi ngo batabare uko mwisha amategeko ya UN kuko mwinjira mu gihugu UN yarababwiye ngo ntimwemere gukina politike keretse uwaje ari umunyapolitike afatwa nk'umunyapolitike nawe agira cadre bamufatamo ariko mwe mwaje muri impunzi none mugiye kugarura ikibazo cyo kwigaragambya mwamagana leta
kandi muhaye mwohereza ku rundi ruhande mukohereza abantu bajya kurwanya leta. twebwe iki turagwanya dukora imyigaragambyo kugira ngo bareke kwica ababyeyi bari natumvise ikibazo muhaye muvuga umwanya muhaye mutakaza mwamagana leta ya Kongo muhaye mufata mwamagana leta y'u Burundi iyo mufata mwamagana iyi AFC cyangwa mukumira iyi AFC tuyamagane kandi ariyo idufashije mwaze munyumvega abantu bumuza mugora iyo mufata uyu mwanya mwamagana AFC M23 mukabwira ati mwoka byaramwe leta iratumaze mwoka byaramwe nimurekeraho twarabibonye leta irakomeye nimutureke mureke abana nimugaruke nimusubira inyuma iyo muba muhaye mukora ibyo leta yovuga ati bano bantu bagize bamenye baradukonsida bamenye ko turi leta ibyo mugereklama mwobirekarama mu gihugu kuko mu gihugu cyacu cya Kongo hari bitagenda bitewe n'ubuyobozi wenda bwo hasi budakora inshingano zabo. Birashoboka ko murabona ko igihugu cyabaye korompi cyane cyagiye kirangwa na ruswa kimwe n'ibihugu bya Afurika. Abayobozi b'inzego zo hasi bagiye bagira imyumvire iri hasi mu kumva bino bintu. Ni nabo bagiye barema ama propaganda n'amagambo mabi y'amacyakubiri muri izi nzego zo hasi. Ariko inzego zo hejuru zizi ikibazo cy'abanyamurenge. Rero kuvuga ngo twamaganye leta yacu ya Kongo biba ari ibitekerezo bikiriritse. Ariko mwamaganya aba bantu bije mu gihugu cyanyu mu buryo butemewe nibwo byogira umusaruro. Ngaruke ku mahanga, amahanga yaravuze ngo izi ntambara zimaze igihe kingana iki muri Kongo. Basanga izi ntambara zimaze imyaka 32. Baravuga ndetse aba bantu bahora bateza intambara y'imyaka 32 ni bandi. Bakurikirana amateka y'izo ntambara yose kugeza ubu nyine. Baza gutora umuti w'abantu batera icyo kibazo. Bisanga ku meza n'abashinzwe amateka n'amategeko n'imiyoborere y'isi babereka ububi bw'izi ntambara n'ibyabaye muri izi ntambara y'imyaka 30. Barabyemera, barabisinyira, babategeka kugira ngo izi ntambara zihagarare. Kugira ngo izi ntambara zihagarare n'iki babategetse. Barababwiye ngo mwebwe mwamadumwe musubire inyuma, musubireyo iyo mwavuye. Babibabwiye bamaze kugera kure, bamaze gufata uturere twinshi, barababwira ngo musubire inyuma mukora ikiri biganiro. Banga gusubira inyuma. Leta ikababwira ngo twebwe ntituganira n'aba ngaba n'abarebere, tuzaganira na boss wizire wiyishigikire leta tabara AFC M23. Boss waba ngaba ninde leta yari irimo kuvuga. Kubera ko mutabizi rero niyo mpamvu muzamubona intambara zabagwiririye ntimuzibonere gusobanuro. Izi ntambara rero zifite benezo, sabanyamurenge baziteguye. Abanyamurenge barazizaniwe, biba ngombwa ko bafata elema zimwe muri mwebwe barabazanira intambara ngo ngizi murushikire kugira ngo muri bere igihugu cyanyu kure ubutegetsi mudashigikiye. Abanyamurenge barabiyoboka, bamaze kubiyoboka bagiye mu biganiro bisanga ibyo bakoze atari umurongo mwiza, kuko umurongo wo kurwana niwo wayo bateza akaga. Barabwira ati mwebwe ni muve aho ngaho musubire inyuma. Niyo mpamvu kugeza n'ubu nyine muhamura AFC M23 genda ikurwa mu turere tumwe yari ifite. No kubera iki ko barababwira ngo kubera iki twabategetse kuvaho mwafashe mukaba mutabyumva. M23 twirwaneho ishigikiwe n'abandi baturage. Tibabishaka kuvayo kubera ko baracyafite inyungu muri biriya, baracyafite impamvu z'amateka badashaka kugaragariza abandi. Ariko kubera ko twebwe abanyamurenge n'abatutsi bo muri Noro tutazi impamvu y'iyi ntambara twayizaniyeho tukaba abashabiki tukayiyoboka, twishize mu kaga. Ariko twibagirwa ko nyuma y'izi ntambara hazabaho ubutabera n'inkiko zizahana buri muntu wese wagize uruhare muri iyi AFC M23 mu gutera igihugu cyacu cy'u Rwanda cya Kongo. Ni ukuvuga ko nyuma y'ibi mwamubona ko muzamwirirwa muvuga ngo abandi n'abagabo banyu bakagenda. Nyuma y'ibi ngibi hazabaho ubutabera, bazareba ninde wagize uruhare muri iyi ntambara, ni bande bari bayoboye iyi ntambara, baje bavuye he. Bazasanga abantu bari bavuye mu Bugande b'abanyamurenge, hari abanyapolitike bari bavuye mu bindi bihugu, abari bavuye za Canada, abari bavuye, abo nibo bayobozi bakuriye zira nzego ziririya za AFC M23. Ubutabera rero inkiko nizimara gutangira gukora, aba bantu bazahanwa, bazakurikiranwa n'inkiko. Mwebwe mufite amahirwe kuko muri abaturage muzamutanga amafaranga mukavuyo, ariko iyo muza kuba ari nk'abantu nka 20 batanga amafaranga babaherwe bari kuzafatwa. Ngira ngo mabwire ngo n'abatanga imisanzu irutiye mutanga mwebwe. Bano bantu bafite imitungo, mwabonye ko bafatiriye abantu imitungo yabo. Hari abantu bafatiriwe imitungo yabo
bano bakuri ya AFC kubera iki bayibafatiriye kubera ko basponsoringa iyi mitwe niyo mpamvu babafungira amabanki ndetse n'ibi bihugu byabashigikiraga babafatiye sanction icyo bita sanction n'ibihano tibafite uburenganzira gukoresha imitungo yabo iri hanze y'igihugu kandi muzi ko ariyo babikaga amafaranga babafatiye ibihano kubera ko basponsoringa ino mitwe ya FCM 23 none mwebwe ko murayisponsoringa kandi aba boss bakuru bayisponsoringaga babafatiye ibihano bamaze kubereka ko ibyo babakora bitari byo niyo mpamvu no babwira ngo sinshigikira gutanga imisanzu ngo nyihe aba bantu ije gusambura igihugu cyacu sinotanga umusanzu ushigikira abantu barwanya leta kuko ngewe nemera ibyo leta yaduhaye nemera umurongo leta yaduhaye niwo nshaka gukoreramo ikindi cyo kwigaragambya sino kwigaragambiriza leta yacu ibyo yakoze sibyo ahubwo nusanga leta yacu nkayibwira ngo iki nikigenda cyokemuka gute kicarana n'abandi bakongomani nk'abashi n'ababembe n'abafurero tukavuga ati niki gikenewe wani wacu tukavuga mu muhanda ni bitaro ni ishuri ibi bintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe leta ikavyumva igafata abagavana bakamanuka bakavuga ati mu Minembwe niki gikenewe mu muriro mu Minembwe niki gikenewe ni bitaro birashoboka ko ibintu byose tutubibonera rimwe ariko twebwe dushaka gusahuranwa ngo ibyo dukeneye byose tubibone nyamara ibyo dukeneye byose titwobibonera rimwe hari iby'ibanze hari uruhererekane rw'ibibanza bw'ibigomba kubanza niyo mpamvu rero ibibazo kongira bifite ariko ibyo bibazo kongi ifite birangana n'ibyo Rwanda rufite birangana n'ibyo Uganda bufite birangana n'ibyo Kenya ifite ariko bagira uko bagenda babikemura tibokemura ibibazo byose rimwe mwibuke ko perezida wacu agiyeho ejo bundi hari ibintu byinshi yagombaga kubanza gukemura by'izi nzego zari zimaze kuba korompi zari zimaze kwinjirwamo na ruswa zamunzwe na ruswa yagombaga kubaka inzego akarenda agera ku rwego rwo hasi abaturage bafite iyo understanding yo kumva ko igihugu cyabo kigomba gutera imbere natwe abanyamurenge tukagira uruhare no kugaragaza ibitagenda mu karere kacu kuko no muri Kasai hari bitagenda muri Ruwero hari bitagenda Ibeni hari bitagenda Kalemi hari bitagenda ivyo bitagenda aho ngaho birangana n'ibitagenda imurenge ivyo rero nivyo twagombaga kugaragaza kugira ngo leta ivyumve ibikemure nano muri Kenya mutuye hari bitagenda hano muri Kenya hari abaturage ba hano bari mu nzu y'imvura yaguye baza batwarwa kimwe nuko hari abandi bari mu nzu zitarimo umuriro kimwe ni wacu ariko mutekereza nko kubona ubunyine ikimashini gihenze kiri wacu mu Minembwe ni mashini z'ibigori icyo nicyo gikoresho cy'iterambere gihari imashini z'ibigori niyo mashini igezweho niyo mashini tubona ihambaye ibyo rero nizo twagombye kwereka leta twavuga ati dore hakenewe amashanyarazi akoresha zino mashini ibyo bitekerezo akaba arizo dutanga kuri leta ariko nitubitanga turi hanze tuvuga ngo twigaragambye ngo twamagane ngo dutere igihugu twogitera binyuze mu no kuvuga ko umuntu utera igihugu ntabwo ari umupatriote mvuze byinshi ariko wenda murashobora kubaza ikibazo cya nyuma hano nari nanditse tunasoza tugera ku musozo hano byakomeye muzotubare none muri komantere muzongere mutwandikira ibindi bibazo tuzamubaza uyu ni dogiteri mu Kagara ntarabishoboye narize ngo murahinduka wenda mwumve umurongo bahaye muyoboke oya iti turawemera ati turemezanya nawe turacara amaduru ikibazo cyane mafite kukubaza none ko mutabwira abagabo banyu ngo batabare baratunaniye baragiye ntabwo babananiye babonye kwiza intambara ari iz'amafuta atari za tibarabyumva neza umunsi babyumvishe bazagenda none mwebwe mwagiye mumaze kubyumva twebwe tuzogenda mureke kuvuga muri mu nzira tumaze ariko tudashobora kurwanisha imbunda ariko ukagwanisha ifaranga bakufite oya ntabwo wombwira ngo nohereze umwana wanje kurwana ngo uramuha amafaranga ngahohereza umugabo wawe naje muha amafaranga tumuvuga mushukana none hari ikindi kibazo twari tubajije kuko imwe mudakorana na mituwalite cyangwa se mahoro twebwe tuyita hano siberika simbizi njye si korana na siberika ku bikorwa bijyanye na stati igenga abatuye Nairobi cyangwa muri Kenya ariko gukorana na siberika muri stati y'ibijyanye na politike si nkorana nayo kubera ko n'abandi nabo babwira mu gukorana nabo kubera ko nta kuri kurimo gukorana na siberika mu buryo bwari busanzwe murabizi ko nari nsanzwe nkorana nabo ariko twari tugifite umurongo wacu dukoreramo nk'abanyamurenge nyuma umaze guhindurwa winjijwe cyangwa se
bawuyoboreye muri za association ya FCM 23 yo gusponsoringa inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Kongo. Nahise mpagarika gukorana nabo kubera ko sinokorana n'inyeshyamba, kubera ko mutemera ko n'umusanzu ushika, kubera ko uretse no kudashika bwo ntushika ariko nanone aba bantu bagenzura mahoro no babwira amateka y'ukuntu mahoro yagiyeho, mahoro icari cyo uko yagombye kubikora, ababwira shikama, ababwira siberika, kubera ko imiryango yashizweho. Aya mashyirahamwe yashizweho agenga abantu batuye muri utwo turere. Siberika yashizweho igenga abaturage bari muri Kenya kugira ngo bakore ibikorwa byabo biri lokale, by'ahantu byo gufashanya, umuntu yapfuye yapfushije gutabara umuntu wagize ikibazo. Kimwe na mahoro bari muri Amerika, shikama n'ibindi. Ni amashyirahamwe yagiye ashyirwaho mu bihugu abanyamurenge barimo mu rwego rwo gufashanya iwabo. Hakaba n'ibikorwa wenda zoduhuza cy'ikiriyo cy'abanyagatumba, izindi mpamvu izo arizo zose zitunguranye zisaba kugira ngo umuntu ahaguruke yatabawe yagize ikindi kibazo. Nyuma hamaze kuvuka ibi bintu bya politike by'inyeshyamba zo kurwanya leta ya Kongo, bahise bahindura imigambi y'aya mashyirahamwe yakoreragamo, babategeka kunyura mu murongo bo babahaye bazaza bakoreramo. Bahita badevya wa mugambi mwari musanzwe mufite wo gufashanya mu buryo buri lokale, babayoborera muri iki kintu kiri hejuru cya AFCM 23. Niyo mpamvu iyi misanzu mwaye mutanga iva muri Siberika Nairobi, ikahuzwa ikayoborwa na mahoro iri muri Amerika. Mahoro igakusanya iya shikama, ikayobora iyo mu Uganda, ikayobora iyo muri Australia, yose igahurizwa mu kintu kimwe, kandi icyo kintu kimwe nicyo kigenzura AFC. Niyo mpamvu iyi misanzu mwaye mutanga itaje gufasha ababyeyi, ahubwo igiye muri AFC kubera ko banyiri AFC n'ibandi nibari yabijiye mu gihugu kurwanya igihugu mu buryo butemewe. Kandi aba bayoboye AFC M23 harimo bananga, harimo bawiri ngoma wapfuye ejo bundi, ariko wiri ngoma nabananga bariya nababisimwa nabari abandi muzi, sibo bajere imisanzu. Imisanzu iyoborwa na banyiri AFC, kandi banyiri AFC ntabwo ari abanyamurenge, bari n'ibikoresho bikoreshwa na ba master planner b'iyi ntambara. Kubera ko iyi ntambara atari yanyu rero, ni aba master planner. Iyi misanzu yanyu mutanga bayiha uyu master planner. Uyu nyiri intambara wateguye intambara niwe uruburirwa iyi misanzu mutanga. Niyo mpamvu rero munabaza nese imisanzu ijahe mu gukubita, kubera ko ubugiye kubaza ikintu kitakureba. Kubera ko banyiri iyi misanzu nibo bazi icyo bayikoresha, kandi iyi misanzu ntimuyibaza Kanyiki, ntimunayibaza Moise, ntimunayibaza uriya muhungu uba mu Minembwe ninde uvuga kuri YouTube ninde Rugabo, niba ari Rugabo. Niyo mpamvu iyi misanzu mutoyibaza Rugabo, kubera ko ntabwo ayizi, ntayibona, ntimugeraho. Ufite akazi kanini iriya misanzu ifitwe na bene yo, abayihabwa ni bene. So ntabwo gusobanura ngibyo nubwo wenda mwari mufite amatsiko yo kumenya bikeya by'ibanze, n'ibyo ngibyo nobabwiramo muri makeya, kubera ko iyi misanzu mutanga ntabwo igoboka ababyeyi, tifasha ababyeyi. Niyo mpamvu mwirirwa mubona ababyeyi bavuga ngo nta sukari, nta munyu, nta miti, ntaki. Ibyo byose babuze. Baza babwira ngo ese ko niki iyi misanzu ngo turayitanga, mwayitanga ntibagere. Kubera iki? Ko barababesha ba nyiri intambara, ba master planner b'iyi ntambara, ntimubazi mwebwe, kuko muri abagore gusa, muri abantu bo mu gikoni no mu mutuma no kuri rutari no kwirirwa mwamagana abantu ngo muri amadubu. So iyi misanzu rero mugomba kugira ubumenyi byibuze bw'ibanze kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Murakoze cyane kuba wenda nubwo natwaye umwanya muremure. Oya niwe mwiza twari dukeneye. Uyu munsi mwabibonye twabajije ibibazo, ariko ni nkaho muri part 2 mwebwe muri commentaire mutwandikira ibindi bibazo tuzamubaza. Utagize icyo asobanukirwa iwe yotwandikira muri commentaire, noneho twebwe tukazomugara muri part 2 akadusobanura noneho bihagije. Ariko turemezanya nawe na gato. Naringizaga ngo kera mwemeye ko mwavuye mu oya ye twebwe tituremera, turacari twigwaneho.
tituremera muze mwandika ibindi bibazo tumubaza tuzomugana muri part 2 murakoze cyane turi hano kubera mwebwe kugira ngo tubasobanurire ndishimiye kuba nabanye namwe Maina natwe twakwishimiye cyane biteye amatsiko kujya kuri channel y'abamama twabwira kuko n'abamama bari mukeneye kumenya ibi cyane rwose turabikeneye ni byiza wenda n'ikintu muzakenera mu duhamagara kabisa turari kugira ngo tubafashe turabashimiye natwe mwakoze kuduheza umwanya wanyu abafana bacu ndango mwanezerewe mutera agatebe mutegere mwandike ibibazo byinshi tuzomubaza muri part 2 sawa murakoze bye